وچ حالس من ویڈیو اخ موج پنس بچس صادر تلان جسم پہ تھو تمس آسان سر الگ بدن چو آسان اتی الگ پتہ اس موج تک سرس تلان تک گردن سے برابر کران واپس تو وچو ظلم و استبداد زمان کوت موت کیا چاہ ونت خاموشی کریں کیا تو چو ونان اس گسو پان بچن باقی مرتن سری سوچو نا مسلمان اس یہ ونو اس گسو بچن باقی مرتن سری نا بلکہ اس تمن سید مرن یم ظالمن ہندس ظلمس مند آئی مارن اس کرو ظلمس خلاف احتجاج ہمیشہ روز ظلمس خلاف احتجاج کران اتس کالس ظالم سند زمین سان ظالم سندس حکومت سان بنجامن نیتنیاہو ڈونلڈ ٹرمپ یا یم ونکس دشمن ترین ممالک اہد نیست و دابودی خاطر روزو تیتس کالس دعا کران اور پروردگار عالمس کرو زار پارے نمنی اچن بروٹ کر والون زمین اسمت زمین بوچ کرون تمس پروردگار عالم سند مدد سوچ اکثروات لہذا یوم القدس چنے خاطر اس گھو یم یوم القدس حق ادا کریں یہ یوم القدس صرف بیت المقدس خاطر ناو چاہت بیت المقدس چونکہ مظلوم ترین آو تم سات بناون یوی سون قبل اول لہذا یتوی چھ مانے آت یوم القدس آت غزہ مانے آت لبنان مانے آت فلسطینک مظلوم مانے امیک مانے شامس مزیم تحید تیب چیوان تکفیری دہشت گرد کیو گردن جو حکومت و ذریعہ ایوان کرنا امیک مانے عراق من یس ظلم و بربریت یسان چھ ونکس ظالم حکومت کرنے امیک مانے ایران یت مقابلس من ونکس تمام ظالم تو جابر حکومت متحد گچت تک پہ پن اثر و رسوخ یسان کریں تمام دنیا کن مظلومن ات مظلومیت دمو تتو تان ساتھ اتس کالس یت جسمس من سان جسمن من روح موجود یل ات پروردگار عالم قبول کر تیل ہیک سن آواز کم گچت تیتس کالس روزون اس خاموش کی ورنہ بس اکی صورت کہ فلسطین کن تمن مظلومن یہ پن حق ادا کرن تم ین آزاد تراؤن اور یس ظالم تو جابر حکومت ونکس لبنانس کن تجاوز یسان کرن سو تجاوزات کر ختم یعنی کہ زن حقیقتا اخ غیر جابر تو ظالم تو غاصب آمت غاصب بنت مزید غصبیت کرن خاطر ورنہ امس چین امہ جائے ہند مکین تو مقیم کہین لہذا یہ آمت خالی ایسے تمن مظلومن ہٹاؤن خاطر اور تہذن زمینن تہذن جائیدادن ہڑپ کرن خاطر لہذا امن خلاف روز سون آواز ہمیشہ بلند